nani wa mitambo mafrasi pale dolari shuke, tunapenda pesa za watu, tunatupa pesa yetu, hizo pesa sio zetu, zinatoka Marekani inakuja kuma kwetu, kitu kikiwa 1300 kinapandishwa kwa dolari, tunachapa kazi ili tupewe mafra, lakini cha ajabu tunapewa madolari. Na uliza baba wa inchi, unakubali tuteseke, uanguke watu cheke, inchi tajiri kama na Kongo, wa jirani amtuone tukwe wani ndani ya giza. Na ndio maana niliamua kuambia wahusika, shusheni pesa dola leo, dolari inakuwa demi wisa. Sikuzaliwa mu dolari, nilizaliwa mu mafra Kongole. Tukimbilie wapi, tujivunie kipi? Vyote haviendi, dorisha inatusumbua. Dolari inakuwa nini? Fry itapanda lini?